Honorable MP, respected Honorable Singh, Honorable MLAs, Dong Sing Rong Hang, Bida Singh England, Rup Singh Tarot, my colleagues, all honorable executive members, honorable MLCs, board chairman, Secretary Government Autonomous Council, Joint Secretary, all officers present here, and my dear students. This is history for West Caribbean Long for the first time organized free coaching center in West Caribbean Long for graduate and master degree students for APC and UPC free coaching center here in Hong Kong. Organized by Caribbean Autonomous Council and sponsored by Caribbean Autonomous Council. Everything free. Lasi, dalam ke West Caribbean Long ke doceng lo, itu bangke lake, lapen ke top priority bangke lake, Inglo masuk teman si people dah bangke lake. Inglo masuk teman si people, lapen momen volunteer pulo 100 students apa. Ini bangke, sita 200 students jong si. दो पुलों के लारा नील तुम का गया तो मास कॉन्सेप्ट की कौन दिया भान बोली कौन को पसीना तो भान बोले नपाचिनी ला इसका जंगलों में तुम निकल सियाप्रा में पंचेंगलो हो जा बन के पेनान चुग हेडांगटांग मेन सेक्टर में बन के 62 बन के तुम बुंदुलो चो बन के लापे इनो जाके सीनियर नो सियाती का गया तो मास कॉन्सेल सीम तारो तमे इसीएस ऑफिसर लो अपॉर कॉम रियाला में तमे डिटेल्स का थाजी Kosong si UPC lah peni PC ke crack ma, lasi non jang bangen atum graduate. Kenapa penalti ke turu after 1 year become a ICS officer, after 1 year you are become a IS officer, IPS officer, Indian Forest Service, Indian Revenue Service officer. Undi ba ne na to undi bada ke UPC ke undi ba ne student तुम तक उनकी मांगने तक है try no that ऐसे नहीं लेकिन memorandum नंग पिलो नहीं लेकिन बांग्लो अपन ऑफिस तक ये वेस्ट का जंगलों तमे मास्टर डिग्री के पास तुम डॉक्टरी लो unemployed youth educated तुम डॉक्टरी लो लास्ट ईयर तुम भान को सोची के क्लेम जी नंगे advice ना पिता please give me advice what we have to do ये तुम को पिलो एक क्लेम नहीं पुला ना तुम भान ये free coaching na free pada tu UPC lah kan UPC ki undang siapa nak tu try no body loko. Lasi pilih bangga dah. Dia tu Caribbean Autonomous Consultancy lagi sponsor. Lasi ini roe lo. Non dia tu dah free gitu. Dah surjurong pakai medical year department pini. Mana ke diabetes ke so doko. Apa kalau lang doko dialysis kuri nahi. Lata me pin bani kupon lo. Caribbean Long के बुकाजान लो पेन वेस्ट Caribbean Long के दोंका मुका मिलो ला सियाके जो ये तो थियो को ला के तो मैचिंग हो नाई नरेंद्र मोदी सी इले तो बाला सो स्कीम के वालो ए पोलो पेन आलम तो ए पोलो पेन एग्रीमेंट कुरी सी आके जो ए पेन के सो के चला नो वेबसाइट इले तो दोंका मुका वालो dak ला तो बात पी पेन इले इंटू पोलो आके जो से तो प्राइवेट लोन जो से डायलिसिस कुरी दा लोन ते चेको यो से 30,000 नंदी like not less than 30,000 like kong ngayon la si tawa bangke ang tonda frilo la tang tung pinin kupon lo malom so bilong den tonda lang solo dakame nilitong residential school dan itu yung kupon po data la residential school bangke 6 crore 42 lakhs dan modern school dari ko TPGP ben hola ta itu mana data itu national standard school yang tuncali tunong ko dan ingno na war gitu anda me dak lang min sulong sidon gipon boglo pidian jok sobnan ko la sosa yang dengan gitu la non hamdan long tabe itu odutiro mukan ku ben cenglo hoda akape conference la ben guest house la ben tour la hai anjok ke som ben cenglo Caribiricho itu kecil hotel Caribiricho bini alami kecu ada nitung cetom dunangji lasi nani patel lo
lastly, I would like to declare and I would like to inaugurate free coaching center for UPSC and APSC for graduate and postgraduate student in West Caribbean. Thank you, conclude, and all the best student present here. Thank you.